Selamat pagi guys semua, pelan biar pengajar. Baru kita bahas susun bahasa Iban tahun 1. Nilai pengajar harapkan semua gerai semangat belajar. Nilai pelajar susun pelajar kita ianya tajuk kuntau sama dengan pengajar Francis. Nilai susun pelajar kita sekali itu penghujung pelajar lagi pengajar ngarapka dalam biak pengajar kita lagi oleh maca serta praktika teks nilai kerban pantu dikena kita bab teks lambar 34 dan bab aktiviti lambar 30 nilai pengajar ngarapka kita sudah bersediakan dua bangsa kerbantu lagi terus mudah bab teks lambar 34 nilai bab teks lambar 34 tu ramaca aktiviti ramaca subtopik kuntau nilai kuntau tu siti main asal ketiban nilai main asal tu jarang ditemu kita ke tu, pertama kita mesti belajar kita mesti nemu tu tadi siti aris hari bangsa kita iban kita beda gambar sidak berkuntau di bak kita iban kita enggak besi kuntau bak sidak Melayu bersilat jadi mayo bangsa bangsa bukai pen bisi megak baka taekwondo judo banyak semua bangsa main asal bak suku kaum bukai nilai kita terus beda teks berlambar 34 tadi nilai berlambar 34 kita boleh perhatikan bisi dua genteran kita beda genteran keterubah dulu boleh baca sama-sama dengan pengacara kuntau siti Arya main asal bangsa Iban ia dikena nyaga pengelikun diri nambahkannya kuntau manah ke pengergas tubuh nilai genteran tu kita beda baris keterubah dia bisi di curak ngena curak biru baca ulang baru ayat barisnya kuntau siti Arya main asal bangsa Iban nilai ayat tu tadi madahka selutok benar yang madahka ianya kuntau main asal bangsa Iban nilai ayat tu ayat tunggal boleh baca lagi baru ulang baru ayat tu kita beda genteran kedua baca sama-sama maya berkuntau kita belajar nendang numbuk serta nyilat lebuh mantai kebungai maya pengerami kuntau diri anggau tabuh tabuhnya jadi keperansang orang ke berkuntau nilai genteran tu ia madah ke lebuh maya berkuntau tadi kita belajar nendang numbuk serta nyilat buat maya tadi maya pengerami kuntau tu tadi diiri anggau tabuh semua tabuh banyak
segi kerban kerban muzik kita iban ya. Jalai tai mega bisi latih tai berarti ke latih kita jalai ba latih lagi pengajar ngarap ke kita dah bersedia ngau pensil, bob, bob aktiviti kita dalam meda bob aktiviti lambar 30. Pada lambar 30 lambar tu kita meda atur dia tipa ayat ngau gambar ti betul. Tipa ayat ngau gambar ti betul. Si 5 itik ayat dia ayat keterubah kuntau main asal iban. Tipa ke ngau gambar di sepiak. Ni kebetul dia. Kuntau main asal iban. Tipa ke. Garis sekali lagi. Kena penyuran kita. Nama penyuran? Penyurannya pembaris. Adanya kedua, ayat kedua, kuntau dibantai maya besi pengerami. Kini tipa ke ngau gambar di keman, gambar di betul. Dan yang ketiga, kuntau kena nyaga pengelikun diri. Mau pengelikun diri, maya besi orang acau, jadi banyak kita boleh nyaga pengelikun kita hari orang tiga ngacau kita. Tipa ke ngau gambar sepiak kanan. Dah keempat, muka bungai kuntau diiriang ngau tabuh. Muka bungai kuntau diiriang ngau tabuh. Tipa ke lagi. Ini yang kebetul, gambar itu betul. Dan yang kelima, kita belajar nendang, numbuak ngau nyilat mayam kuntau. Pilih ke lagi. Jalai udah digagak, boleh di WhatsApp bagi pengajar lagi. Boleh dan jong pengajar. Danya boleh baca baru teks ngau latih tu. Ngaunya dan akan pelajar kita temu baru kita batu sun pelajar kebukai nilai mupuk pengajar.